Inshuti zanjye bavandimwe mwongeye kwirirwa, mbabwira ngo wowe niba ushaka gukurikirana amasomo yacu wowe kanda subscribe, buri uko dushyizeho video yacu uzajya uhita uyireba cyangwa se uzajya uhita uyumva na message izajya ihita ikugeraho muri telefone yawe kugira ngo ibintu bigende neza. Rero tukiri aho ngaho dukomeza kwiga ikigande mu kinyarwanda. Buri muntu wese waba watwitabiriye cyangwa se waba warakanda subscribe, nkubwira nawe ubaye utarakanda subscribe nawe yikande kugira ngo ubashe kumenya amakuru yose yo kwiga ikigande mu kinyarwanda. Rero ikigande mu kinyarwanda kakati tubadde tugamba buli muntu yenna obanga ng'ayagala kanda subscribe, gwe kanda subscribe genda afuna amawulire gaffe ga buli lunaku. Kubanga ffe tuteekako buli lunaku audio. Akati gwe obanga oyagala awuliriza ebyaffe kanda subscribe, olwokuba otutaddeko ekintu obanga otuuseko olunaku lusooka kirira wansi genda sangayo ebirala. Genda sangayo ebirala na audio zaffe otandikirawo paka kutuukawo twakatuuka kati. Example, omwana wo kwa Mukamana yagiye kwiba baramufata. Omwana wo kwa Mukamana yagiye kwiba baramufata. Mu Lugande omwana oba mutabani wa Mukamana yagenze kubba ne bamukwatirayo. Omutabani owo n'omwana waawe cyangwa se wundi waawe, kuvuga ngo mutabani wange n'omuhungu wange, muwala wange. Omuwala n'omukobwa, mutabani n'omuhungu. Mutabani wange yagenze kubba ne bamukwatirayo. Example, mutabani wange yagenze kubba ne bamukwatirayo era bamututte wa Chaimaani. Chaimaani ono mukulu w'omudugudu. Wowe kurikirana uko turi kugenda tubishyiramo kugira ngo nawe ubashe kugera gute gusobanukirwa Oluganda. Kakati nagwe genda ngugoberera mpora genda tukajye tulaga ng'engeri tuba tugenda nga tukola ki nga tubiteekako. Gwe nkwijukiriza gwe kanda subscribe, mu gihe tutaddeko ekintu genda gumya ng'okiraba. Turakyakubwira we kanda subscribe, igihe dushyizeho ikintu ugomba guhita ukireeba cyangwa se ukibona.